Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyarijije abanyarwanda benshi cyane abandi bagatangira kwifata ku munwa. Mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Tare, mu kagari ka Gasarenda, mu mudugudu wa Murangara habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane abandi batangira kwifata ku munwa. Aya makuru nuyumva nawe uraza kurira nurangiza wifate ku munwa. Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko yitabye Imana kuri iki gicamunsi ku itariki zisanga 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Uyu mwana yishwe urupfu rubi cyane ubwo abantu benshi byabateye ubwoba bikabatera guhahamuka abandi bakifata ku munwa. Uyu mwana uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko bamwitaga Kararisa, dore yuko yari umwana w'umukobwa witabye Imana ku iki gicamunsi. Ubugenzacyaha bwatangiye gukora iperereza kugira ngo bamenye icyishe uyu mukobwa uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko. Umuryango wa nyakwigendera uvuga yuko Kadafi ariwo bakeka kuba yishe umwana wabo, ndetse bakivuga gutya uyu Kadafi yahise atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha kugira ngo bakore iperereza bamenye nimba uyu Kadafi ariwe wishe uno mwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko impfu zikunze kubera hano zitagira uko zingana, aho abaturage bavuga yuko hano hari ibisambo byiremye agatsiko biyita abapampe, aho kano gatsiko gategera abantu mu nzira kakabambura kakabakubita, abafatwa ku ngufu bagafatwa ku ngufu. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko abakora irondo ry'umwuga badakora akazi kabo nk'uko bikwiye, kandi ugasanga babatse amafaranga yo kugira ngo bishyurwe. Aya mafaranga angana n'ibiceri 200 bishyuza abaturage, bakateranyiriza hamwe bakishyura abanyerondo bakora irondo ry'umwuga, aho abaturage bavuga yuko bano banyerondo bakora irondo ry'umwuga barikorera ku kagari gusa, batajya baza gukora paturuyi mu ngo z'abaturage, dore yuko iki kibazo bagitanze mu kagoroba k'ababyeyi ubwo barimo baganira ku rubyiruko mu karere ka Nyamagabe, mu murenge wa Tare, mu kagari ka Gasarenda habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane abandi batangira kwifata ku munwa. Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko yarangije kwitaba Imana ku iki gicamunsi ku itariki zisanga 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026, dore yuko uyu mwana w'umukobwa yishwe urupfu rubi cyane, dore yuko abamwishe bamujingajingiye mu mufuka barangije bamujugunya mu kabande. Uwabonye uno murambo w'uyu mukobwa yari umukozi wari ugiye gukumba amababi kugira ngo asasire inka. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane abandi batangira kwifata ku munwa, abandi basuka amarira, abandi batangira kwiheba, dore yuko ukekwaho kwica uno mwana uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko bamwita Kadafi, aho umuryango wa nyakwigendera wavuze yuko uyu Kadafi bari bafite amakimbirane akomeye cyane, dore yuko yashatse gusambanya uyu mwana w'umukobwa birangira Kadafi bamutanze aragenda afungwa imyaka 20 y'amavuko. Ubwo rero yararekuwe, uyu mwana nawe agaragara yapfuye, ubwo umuryango wa nyakwigendera usobanura yuko bakora iperereza ku uyu Kadafi wari warasambanyije uyu mwana ndetse akagenda agakatirwa igihano kiwe akaba kirangiye, akaba amaze icyumweru afunguwe. Uyu mwana nawe akaba yahise yitaba Imana. Abaturage basabye yuko Kadafi bamukoraho iperereza, bityo ubugenzacyaha bwahise buta muri yombi uyu Kadafi. Ubugenzacyaha bwahise buta muri yombi uyu Kadafi kugira ngo babanze bakore iperereza bamenye koko nimba uyu Kadafi ariwe wishe uyu mwana w'umukobwa cyangwa atari we wamwishe. Icyaha kitamuhama baraza kumurekura. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko irondo ry'umwuga rikorera muri aka gace kabo ridakora akazi nk'uko bikwiye, dore yuko rino rondo ry'umwuga kugira ngo rizenguruka mu baturage rikora paturuyi bararira ku kagari, bamwe bakiryamira abandi bakabyuka abandi bakaryama.
Ibi ngibi abaturage bavuga yuko bituma babiba bakabibira ibintu byinshi bitandukanye mu ngo zabo kandi bakaza kubishyuza amafaranga y'irondo, ubwo abaturage bavuga ko batanga ibiceri 200 by'amafaranga y'irondo ry'umwuga ndetse n'abanyerondo ntibakore akazi kabo neza. Ubwo abaturage bagaragaje yuko hari kuwa gatanu ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2026 umwaka wa 2025 habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Ni mu gihe ibisambo bigera kuri 3 byafashwe n'abanyerondo, ndetse bano banyerondo bino bisambo babijyana ku kagari, dore yuko bano banyerondo bafashe bino bisambo bifite inka biri gushorera ndetse bafite n'ingurube mu mufuka bayishe ndetse babajyana ku kagari, dore yuko abaturage ibi byose babimenye. Birangiye bano banyerondo barekuye bya bisambo ngo ntago icyaha kiri kubahama ngo koko ngabibwe ngo ntago bari kugaragara. Bituma rero bano banyerondo kugeza izi saha basabwa kuhindurwa, cyangwa abaturage basabye kugira ngo babahindure. Ibi ntabwo byakozwe. Amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mwarimo mubana kuno umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Narimerereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda, ahabereye byarejeje abanyarwanda benshi cyane, ahapfuye umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko. Reka mbifurize umwaka mushya uzababere w'amahirwe uw'imigisha, nongera gushimira abantu mwakoze subscribe ku uyu muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Muraba agaciro, ibyo tugezeho nimwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho nimwebwe tubikesha. Turabakunda cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima, ibyo mwayisabye ibibahe. Tubifurije ihirwa n'imigisha, turabakunda cyane, Imana ibaturindire kandi tubahoza ku mutima. Ciao ciao. Amakuru nakagaruka, guma ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda kugira ngo umenye amakuru menshi hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.